سڵاتان لێ بێ خوێندکارە جوانەکانم خوێندکارانی قۆناغی سێ خوێندکاران من ئەم جارە بۆ کۆتا جار هاتمە وڵاتان بۆ باسکردنی کۆتاوانەی دەرسی ماتماتیک کە بەڕاستی وانەیەکی زۆر گرنگە و زۆر پێویستە و لە ساڵی ئایندا ئیشەڵڵا کە هەمووتان ئەچنە قۆناغی چوارەم زۆر پێویستان بەم بابەتە ئەبێ زۆر گرنگە ئەم بابەتە بزانن باشە و ئێساش هەموومان با پێکەوە کتێبەکانمان بکەینەوانێ all of you open your book look this in page 172 we have new subject. It's called letter record division operation, and also we talked about another subject in page 177. We have new subject. It's called divide a number by one-digit numbers. Look, maybe you think though these two subjects are different, but no, these two subjects we have same aims to learn. خوێندکاران ئێمە لەم وانەیان کە کۆتاوانێ باس یەکنین باسی دوو بابەت ئەکەین باشە record division باس ئەکەین و divide a number by one digit number باس ئەکەین باشە لەوانێ بڵێ مامۆستا ئەم دوو بابەتە جیاوازن نەخێر جیاواز نییە ئەم دوو بابەتە چییە ڕاستە ئەیبینی و هەستەکەی جیازە بەڵام هەمان ئامانجی فێربوونمان هەیە کە چی ئەویش divide a number by one digit numbers چۆن ئێمە نمبرێک دابەشی چی ئەکەین بە long division دابەشی by one digit numberێک ئەکەین. If you will remember from previous lesson we talked about how finding division. Always to find the division you needed to know multiplication table. Okay? ئێمە لەوانەکانی پێشوە خوێندکاران فێری چی بوون؟ فێری multiplication table بوون. فێری ئەو بوون چۆن divisionمان دۆزیەوە بە چی مەرج بوو. تۆ چی بزانی multiplication table بزانی واتە کەڕەت بزانی جەدوەلی زەرب بزانی بۆی ئێمە division دۆزینەوە و ئەمڕۆ جگە لەوەی کە پێویستمان بەوەیە multiplication table بزانین جۆرێکی جیاوازی division فێر ئەبین ئەویش چییە divide a number by one digit numbers. It is so this important subject. ئەم بابەتە زۆر گرنگە و زۆریش پێویستیت پێبێت لە ساڵەکانی داهاتووە. با پێکەوە سێگەین خوێندکاران Today I will discuss about record division operation or divide a number by one digit numbers. Okay? Now, to explain the subject, we have example. And from example, ask us find division. Divide a number by another numbers. Okay? From part A, 45 divided 5. Right? 45 divided 5, or you must think 5. From 45 we have 5. Yes, which one? Or 5. And list number. 5 times which number equal 45? Equal 9. Why? Because 4 times 9 equal 45. بەم جۆرە خوێندکاران ئێمە وتمان ئەها بەم جۆرە ئەگە بیرت بێ دابەشمانە کرد کە نمبرێک دیڤایدی نمبرێکمانە کرد هاتی نمبەری دووەم نمبەرە بچووکەکە ئەمانە تایمستی چ نمبرێکی کەم ئەکاتە ئەم نمبەرەی سەرەتا ئەمانوو لە multiplication table بۆ یەگەڕین 5 times which number equal 45 5 times 9 equal 45 ئەمە ڕێگایەکە ڕێگای دووەم کە لێرەیە بەکاری ئێرم هەر لەسەر ئەم party A ئەگەر بۆت باسکەم you must change this division to the long division. You must change this division to the long division. Always the first number you must write from inner division, and the second number you must write the right of the division. کاتە خوێندکاران ئێمە کە ڕێگەی دووەم باسی ئەکەین زۆر گرنگە و لەم بابەتی ئەم ڕاپێسمان پێبێ یعنی چی ئەکەین ئەم divisionە change ئەکەین بۆ long division باشە هەموو کاتێک نمبەری یەکەم نمبەر کە نووسراوە کە دیڤایدی نمبەرەکەی کێکین لە ناو دیڤژنەکە ئاینووسین کە 45 و دووەم نمبەر ئەیخینە چی ئەیخینە لای ڕاستی دیڤژنەکەەوە باش چۆن ئەم دیڤایدە ئەەکەن یەکسەر ناڵێن 45 دیڤایدی 5 یەکەم بەم جۆرە ئەگەر لێ بێت from یەکەم جار نمبەر لەبە نمبەر from 4 we have 5 from 4 we have 5 no why because 4 less than 5
right ئەڵێم لە نمبەر 4 نمبەر 5 هم هەیە نەخێر بۆچی لە نمبەر 4 چکە نمبەر 4 بچووکتر لە نمبەر 5 باش مادام نیمە ئەچم بۆچی ئەم جارە هەردوو نمبەرەکە وەرەگرم from 45 we have 5 or 5 times which number equal 45 or less than 45 کەواتە لێرەیە ستێپێکی جاران یەکسەرە ماوەل لەم نمبەرە چەندم لەمە هەیە یەکسەر ئەڵێم or 5 times which number equal 45 بەڵام لێرەیە لەوانەیە بکاتە 45 لەوانەیە بچووکتریش بێ مەرجە بچووکتر بێ لە 45 واتە نابێت گەورەتر بێ from 45 we have 5 yes which one 9 times 5 equal 45 after that subtraction 5 minus 5 0 4 minus 4 0 so 45 divided 5 equal 9 كواتا ليري ام division changeakin بوما يمبو party B from part B ام اكسر استخو خوي بمجوري ياينتي from يكم جار هاوتم number بنمبر وريقين from 4 we have 3 yes and 4 قورت لسكات سيتيا لنمبر 4 عشان سيم هيا اما number 4 عشان سيم هيا يقدانا وايا right 1 always this number multiply the right number كاتم نمبري كلا توبي division كان سين times يوي تنشكي 1 times 3 equal 3 right you must write 3 from which number 4 or 2 of course 4 1 times 3 equals 3 تولي مامو صام بوشي ام number 3 كاتولي 1 times 3 يعني كاتا 3 بوشي لجر number 4 كانوا سيد اي بو لجر number 2 كانوا بلا بري من number 4 مورجر كتم ل 4 3 هيا كواتا كاتي كام number times 3 اويكين كاتا 3 مرجع لجر 4 كامل نسي 4 minus 3 1 باش from 1 باش انجا يمشي أكم ليري أما هيش تغنية ليدر كموايا كواتا يكسر نمبر توكو كوفوي دانمو إسايم دي سانو نمبر بنمبر بريدم from 1 we have 3 no because 1 less than 3 أم جارا جام هردو كي ورقم from 12 we have 3 لنمبر 12 فأسريم هيا بله چندانا or 3 times which number equal 12 or less than 12 كواتا لنمبر 12 فاسريم هي بلا چندانا 4 4 times 3 equal 12 right so we must write 12 under 12 2 minus 2 0 1 minus 1 0 كواتا بمجوري خان كاران كرمان كواتا 42 دابا شيكا سيكا مكاتا چند 4 داب تيجيشنم ينبو اما 66 divided 3 right you must change this division to the long division 60 always the first number you must write from inner division and the second number you must write from the right division from you must take in a number the first number from 6 we have 3 yes which one la number 6 سمي خان كاران بلا چندانا 2 why because 2 times 3 equals 6 6 minus 6 0 and ليريا ام number 6 bring down this number 6 بوشي وكو خوي 6 كان اسمه بريشتني ريدركم from 6 we have from 0 we have 3 no from 6 we have 3 yes which one 2 2 times 3 equals 6 after that subtraction 6 minus 6 equals 0 so 66 divided 3 equal 22 am number I'm seeing that basha yembo party E 192 divided 6 we must change this division to the long division كاتين checking am division not change again long division which number which number write from here 192 or 6 of course 192 and 6 write 6 from right hand side basha from 1 we have 6 no
Why? Because less than 6, right? And taking two number. From 19, we have 6? Of course, we have. But which one? كواتل number 19 6 هي أزانم. بلام چند دانم هيا كواتل ليرا بير أكمل مجرد. الله. أم 6 هما. ليرا چه نمبره بنوسم واتا تایمسی چه نمبره کی کم بوی بکاته 19 یان ل 19 بچوکتر به. باش. اگر بمن الله 6 تایمسی توی کم اکاته 12. زور ل 19 بچوکتره. کاته منم به نمبرك بنوسم كلا 19 بچوكتر بيد واتا وليش يو نزيك بي يا اوتا 19 بي ادي بابي كم بسي اگر سي ليريا بنوسم 3 times 6 چنكا 18 وايا 18 less than 19 or nearest number 19 كواتا 3 times 6 كم اكاتا 18 اكاتا هجدا عاب چوكتر ل 19 ليش يو نزيكا اگر تلا بيقولنا ماموس اي بو چوارنا نوسم باش اگر لبري ام سي چوار بنوسم 4 كرتي شش چنگا 20 بز ل 19 گورته وایا كواته نابه من جماري ورگرم لم جماري كورم گرتوا كديفايد يكم چي به گورته به كواته سي كانسم 3 كرتي شش 18 افتر ذات كاتك علم 18 كسر 18 كجر چي انسم لجر 19 كاينوسم باشا 9 minus 8 equal 1 1 minus 1 0 from 0 we have 6 no because 0 less than 6 from 1 we have 6 no because 1 less than 6 كواتل راتشي موتو ام نمبر 2 ما بيرم شو ديني موايا كواتم نمبر 2 كش داني from 12 we have 6 لان 12 فا 6 ام هيا ام 0 لا بلي ترطابي يسم بينما from 12 we have 6 yes 6 times which number equal 12 or less than 12 6 times each number كما كانت 12 بشكتر 12 2 2 times 6 equal 12 right we write 12 under 12 after that subtraction 2 minus 2 0 1 minus 1 0 so 192 divided 6 equal 32 بمجرد خنكارة باشا بهمان شوا چیم هم example هی part E from 8 we have 3 no yes which one or 3 times which number equal 8 or less than 8 2 3 times 2 equals 6 we write 6 under 8 8 minus 6 2 bring down number 4 from 2 we have 3 no because less than 3 taking 24 from 24 we have 3 or 3 times which number equal 24 8 right 3 times 8 equal 24 after that subtraction 4 minus 4 0 2 minus 2 0 so 84 divided 3 equal 28 ينبو أما from 9 we have 4 yes which one or 4 times which number equal 9 or less than 9 2 4 times 2 equal 8 we write 8 under 9 9 minus 8 1 bring down number 2 from 1 we have 4 no because less than 4 from 12 we have 4 yes which one 4 times which number equal 12 or less than 12 3 3 times 4 equal 12 after that subtraction 2 minus 2 0 1 minus 1 0 so 492 divided 4 equal 0 كاتخن كران اما طواوي بابتي امرو بو وام بابتا زور گرنگا وزورش بيبسيت بيبي لصالي داهاتواو وكوتاواني درزي ماركاتي كيجبو وملا كوتايا چن هوموركيك ام بو ايوا ونجورينا كوتاي بابتي امرو مان look
in page 173 from exercise number 1 to exercise number 9 is homework for you. كاتي خان كاران لبيج 177 exercise number 1 وهتاكو number 9 homework بو ايوا سركوتو من خان كاران إن شاء الله بسركوتوي بتعمل مصادقي كلا قناغي شارع.